Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tau-tau saribatang jamaah Jumat tuni pakala pirit na ngasing karemang Allah subhanahu wa ta'ala niya ka ngasing hadir. Sitinaja magi anneh, masinsiratam magi anneh, appakalompo amuji appakala pirit ri karemang Allah subhanahu wa ta'ala. Nalandri niya mangka ngasing ja kita rapir ri anne allo malapiri ka. Ia allo masinsirata ngani karanuang allo lumpu takat tinikanaya umat Islam. Hari Jumat hari yang istimewa. Anne allo jumaka allo malapiri jamaah sekalian. Salase rekalapiran nanne allo jumaka. Niat nana paturungan nila ta'ala parintaya ni kanaya sambayan Jumat berjamaah. Ia tinaya nak kulle ni gaukang ipantarangan na anne alloa. Landri kamana minjo marugilom pomi umat Islam nga. Ia lepa ka angkanangi ruaya kalimat sahada. Nampate na nakulle na gaukang anne parintana Allah ta'ala ni kanaya sambayan Jumat anne alloa. Nasabate na panatanto jamaah sekalian anrapi na umurutta di Juma labatua. Maka siratam maki anne syukur jamaah sekalian nalandrigasin na jatubuta salewangan batang kalenta tanalius salibandra naniya papagiyok baturi karayenga ampadak kay bangkenta ansueyang ilimanta mangunjungi ri anne tampaka tay na marayeng untuk anggau kanginne pasurwana karemang Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian ganna ruana sallam barisallanga salawat pappasabita dina pita Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuliniatong ki amparam perinabiya dasi na dasi aminasa ki kenang barangan tekaman ne salawata iania katuli ni param perinabita natarima baji jilla ta'ala natarima baji jinabita nariahi rasallang lomo-lomo ki asibuntulu nabita Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat tu ni pakala birit nangaseng karemang Allah subhanahu wa ta'ala niya kangaseng hadir. Ia ji iya ri anne alloa laku rapik ku pandalekangan ri hadar kalak biran tangaseng sangka mahotbar ri anne allo jumaka tae na jamaraeng kanan na jika rentair ku pabattu. Ya lekbak kanan Allah ta'ala niya kata dongkok malak birit ri kita malanyinga niya kata bolik maknanungan ri Al-Qur'ana di surah Al-Anbiya ayat pertama nakanay karemang Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim iqa taraba lin-nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah sekalian, dari anne kanan Allah Ta'ala angirang ise repapakai nga lompo barangan tekamma riniatta allang rikini kanan Allah Ta'ala masiniak kisadara dari kalenta Rimat nasana nakanana karai nga iko taro walin nasi hisabuhum mat nasat repese mi anturike nanga allo laku paressa mirisi kuntu tallasana allo laku paressa mirisi kuntu panggaukan wahum fi ghaflatin mu'ridun min kanjo ke nani nganakana karai nga ia pila adrepe seki allo pakkutak nangku ia pila sanna kibatena panggaukang akkarek karena
Ia pila reppe siki allo laku kusising minjo ummak ka atangku. Ia pila allo pila sanna kibatena banjul. Lan rekang mana minjo jamaah sekalian. Nakupabatun ni kanan Allah Ta'ala. Nasabaan ni umurut ta jamaah. Tena napila mai allo napila lasallo tawwa. Anjo matea rikatte. Tena napila mai allo napila bella rikatte. Justru pila mai allo ni umurut ta la pili la busuki. Pila mai allo ni matea la pila reppe si rikatte. Napun nakkajariam mo kamatea nga. La busuk mo umur ka nigappa minne kanan Allah Ta'ala ang kananiya maki latak rapi ri allo lani kutanang lani kusisin ri dalekana karimang Allah subhanahu wa ta'ala. Iya monne bawang pattaungan masihiyah ajari minne tanda pammatay lompo tani kasiyak kakianne naginiya montama di penghujung tahun masehi. Niat makisengan ne tak rapi dari bulan 10 bulan ruah Desember minne bulan aja jamaah. Sikit det dudu mami na tak lek pasap mosen si taung. Sikit det dudu mami na lap pasap mosen si taung umurutta. Siratang ki anne pikiri pun nala busukin tu 4 tahun nga si taung. Berarti lak busuk tongi umurutta si taung. Nanay lang ngasing jamaah sekalian. Tayo na mo nasallo at tunasariang kikaray nga. Nampaniya ija kita kalupa. Niya ija paki akkare-kare na lalantalasata. Oleh karena itu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Rianne hutbaku. Kukiyuk kiku pakaingat ki. Berwasiat kat rikatte. Kijagai baji kinne malatta sagan tapat tarikaray nga. Barangan te kamma. La busuki umurutta narapi ki ajalatta niatong ki ilalang golongana tau mallaka tau tappaka ri Allah Ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun pak minasana karay ngarikatte te ako atangku rokkomate sibuntulu inakke nampatena nutareken tau salama. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Ia minjo nasimbaji baji nantu tahu. Ia tahu niya kata Maria tapakkoro. Apikiri annawanawe kalena siagan tapana. Masintuli niya ki aneng kusisingi kalea. Kemi mainggen na malakku. Kemi mainggen na tapakkuri karengku. Gasing kaniya ija ki nataba kanan Allah Ta'ala. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Iyan ne sanna ni kamalakana kana Allah Ta'ala rikita malanyinga sifat gangan tu rupa tawa jai ji amang ngakui kalen nang kana naketappa rikatte kareng naketappa tonjang kana nia akhira nia suruga nia neraka nia balasa baji nia balasa kodi tapi nakana Allah Ta'ala wa mahum bimu'minin mingkan joket nan nia kemangaku tappa malla ri Allah Ta'ala ternyata tena jana malla tena jana tappa buttina jaji tau mengaku kana malla kiri karena mingkatena nagau kang ipassuruan na karena jaji tau mengaku kana nakke mallakat ri karaengku mallakat ri Allah Ta'ala mingkatena janairut na bokoi papisangkana Allah Ta'ala ke mai pabutian na mallaka punate aja tawani suro ke mai pabutian na mallaka punate na aja tawanero ni pisangkai antu tau mallaka eru kini suro karena mallagi erotong ini pisangkai karena mallagi mingka puna niat tau nakana malla kini suro tayna na ero ni pisangkai pilak mange iya mine kapan nataba wa mahum bimu'minin katau tena janjona malla tau tena janjona tappa bawana jingkana malla kisagan tappa kiri Allah Ta'ala. Sebuah kata perlu pembuktian pakkalinoan lagi jamaah tena nagampang sirya ngakana ni mangakui pasti niya pabuttina
Nikana kalenta tantara, pasti nia tandana, pasti nia pabutiana, paling tidak nia kartu anggotata. Nikana kalenta polisi, tena nagampang gas nikana kamake maki baju polisi, saluara polisi, na nikana polisi maki. Perlu ada pembuktian yang betul-betul bukti karena polisi tahu. Lino jinne. Apalagi pengakuan terdalekana karenta. Kimangakuin kanenak kemalagat rikatte kareng. Nakatapa karikatte kareng. Nampamana sambayan 5 waktu akibawang-bawang nganji. Mana mayat Juma'i rotom pakisek. Bat pikis salam mayat Juma'i kat teribu kudu dunia. May salam Juma'i relo duduk lampas sulut tena matomo may nak doa-doa palak di karen nang kanaapan tu may kaparaluanku di karenku. Yang asim ini ni ciniki pambutian nang kana tujing iman latta. Siagan tujing itapat dari karimang Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itu di khutbah yang singkat ini jamaah, tiyak irus sasak lalang riwatu tinana mo nak matu-matu sasak lalang. Katain atoji muntu nak matu-matu sasak lalanta kuna sidalekan paki karenta nang paki sassala kalenta. Papasan tau tua anjo ni kanaya sasak lalang bedeng riba kotonji manjid nama pilan nasi apa poy kuna tiay mo watun na tau sasak lalang nang peru ki sasak lalang. Jadi ke waktu pajak dipakai sasak lalang linota. Kuna kisah salat memang mau kalenta salah rilino niak waktu lambaji ki kasalanta. Puna kisah salat memang mau kalenta kurang gau bajitan dari lino ni inja waktu untuk antambai gau bajita. Mingka puna dalekana mau karai nga kisah salat kalenta tena mau matu-matu katena mau waktu lambaji ki salaiya tena mau waktu lantambai bajika. Waktu tamilan narima papala sabat turi karimang Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kemudian jamaah jaina tahu nasa salat lompo kalena rilino tena mo tahu tamasuk judria rilino ia tahu paling nipilang ngeri rilino ia tahu paling nipinawan ritau jai rilino ia memang tonga kanan akamma tapi ternyata di akhirat gasintonji niat tau hebat rilino amarang sallan dalekan Allah Ta'ala ya laitani kuntu turaba kareng kade kuseng kana kamman ni akhirat pat jaribut tamat nak kerilino pamatin nan nyerupatau nasasal kalen kana cini mitanggung jawab bayangkan pun na tau hebat rilino toni pakala birit rilino tuni pilang ngeri kanan na rilino na ternyata ri akhirat na kana kareng kade nak jaribut tak bajikangangi kicini menyebut tayya pamati tunana masallan tawar yahira anjo paling tunaya rilino na pala tapun na lino na tampo paling tuna butayan iya mintu butaya paling tuna pamelakang anu boto iya ni tai iya ni meyai iya ni yonjo iya ni pidrui ini bibutaya tena sikali wibawana justru rupa tawar yahira nakana ngapa nakipat jari atau kadek buta makmangi karena semirupa tawar di akhirat kalian karena nak kepai nganubat tujak ribut tai. Jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan hari ini aku lagi nasari semangat untuk terus melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Teyaki kanai kali bajai dosaku mana jai dosa ta lompuang ngi pamupuro na lataan. Teki ang kanay takala mat nakke pandra teyaki anjo pandra ka baturikat temamin jia punero kintu baji tidak mungkin karai ngana nanasari ang kipandra ka ingkay pun dekat temontong hirop pandra aminawa mamin tu karenta turu ang pandra kiki jadi teki kanay takala pandra mat nakke insyaallah simbaji na tahu iya mintu tahu niya ka nasadari kalian na punasala niya kana sadari kalian na pun na kurang nampatuli niya napaindra kasalana natambai kekurangan. Mudah-mudahan yang ngasih dianggap hidayah pangamasya nakisir waktu salam pun amas simbat tuai jalagan yang ngasih ki husnul khatimah
nana padongkok ki karang ri akhirat ditampak malak birikan ikana surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.